رادیو دنگی گل دنگی توی هاواتیا جناب ناموچان رادیوی دنگی گلدن باش کودارین هجایی رو 27 ترمه 2024 شامیل بروکسل ساعت 11 لامده 12 امن اوچین دناو روژه ده پیشکش بکندم دم آزادی ریبرا پویه 69 خلاتکر نوبل جبو آزادی ریبرا پو چارەسەری دموکراتیکا دوزا کرد نامش سازی ناونتوایی و اروپای رشاندن. یک خلاتکر نوبل و پیشنگ شاندنا نامه جودی ویلیامز سدم و ناوروکا شاندنا نامه روزنامه‌وان مدیا هابر ارم کانسوی راقفی. جودی ویلیامز دبیجه جبو چارەسەری دوی زخت لسر و کمار ترکی و سازیان بکرن. دوی ایدی دوزا مزن آکورد وره چارەسەر کرن. ده سال 2019 آندشی ده دما گریو برچیبونه یا گرتین لزیندان دولت ترک من نامه یک امضا کرد. پشره دما جمن هات خواستن از بشتاری کنفرانس کل اروپایی یال سر روشا اوجالان و گل کرد ببم من گلک هول داکو بچم لب سر نکت. لبلی معامله خراب و تجیتال سر اوجالان که اف 25 سالن ده گرتیگه ایده زیده تر بالا مکشاند. بیا من اف بگانین دینیتیه. دل کلین خود هین بوم که اردوغان جی هول دایا جبو اوجالان چارەسەری ببینه. پروسس اسلو و به اوجالان را راست هفدیتین کرنه و لی پشر من دید که او هلوشاندنه. دوره من فهم کرد که پرانیا کردان اوجالان وک ریبر خوی سیاسی و مانوی دبینن. به تبلیبون اوجالانا پیوشوی و زحمت به که چارەسەریک به واته جوه پرسکره که قدیم را بدیتن. لو ما من پیشنیار کرد که جبو که بالا سازی نونتوایی بکشینم سر تجریتالی ایمرالیه و به حقوقیا تجریته. و من گوت از دوی واریده آلیکاریا کامپانیا نونتوایی یا اوجالان بکم و کامپانیا که نویا نامه بدم دست بکرن. سازی این کردان جی اف کامپانیا ارنی دید. پشره من پیشنیار خواه گهاند خلات کرن دن این نوبلیجی. خلات کرن نوبلیین آشتی بشیشک یان جیویجی فرق ندکر مجه همویان را پیشنیار کرد. نها 69 خلات کرن می نوبلی هنه و جیین سال 2019 آن زده ترن. از وی یکی براستی ارنی دبینم. هیوی دارم که گل کرد جی به چالاکین خوین خورد و گرسی پشکریه بدن و هولدانه. دوی ترکیه وک اندام یکتی اوروپا برسه و بده بریارین سازیان که مجوان را نام نویساندنه. یا راستی دزگه آنج ریخستن زخته ناکن هن پیشنیاران دکن. او وکی پیشنیارین شورمندی تفدگرن. جبر برسف نادن و اشکنجه و تجید دومینن. بدیتین آمن اف سازی دترسن که هکه زیده زخته بکن ترکیه و آگاهیان ندوان. لی دوی جبو دستکا گل کرد دوی تشتک بکرن. دوی ریخستن این که جبو مافین مروان تید کوشن پاراستنا مافان بکن. کمیته دیجی اشکنجه یا نتوین یک بوی راپور خواه داوی چاودری لسر ترکیه وشاند. رونشتنین هشته این کمیته دیجی اشکنجه یا نتوین یک بوی ده هشته تیرمه هیده لباشر سویسرائیل جنوه دست بکره بو بداوی بو. کمیته پشتی همو پیشکشیان راپور داوی یا چاودری یا لسر ترکیه اشکره کرد. در راپورا چاودری یا پنجی خالان پکته ده کل سر بپکرنان مافان این لترکیه هات آماده کرن و پیشنیارین شوپاندن هات کرن ده نرخاندن کمیسیون ین تکلداری تجیتا مطلق آل ایمرالیه درکتیه پیش. در راپور ده هیئت دیار کرد که او جبر تجیتا مطلق و آستن کرنا پارزران آل ایمرالیه بفکارن. در راپور ده بالکشاندن سر فکارن جبر هبونا قانونا جزای حتی لگرتیان تبرین. کمیته را گهاند لترکیه نیزی 4000 گرتی دشرت و مرجین جزای حتی یا گراندتین گرتن در حق روشوان ده بفکارن. تکلداری ریبرا پو حامیلی یلدرم عمر هایری کنار و ویسی آکتاش کل ایمرالیتین گرتن جی کمیته را گهاند به سالان هفدیتین تین آستن کرن. کمیته جه ترکیه خواست که حتی 26 تیرماه 2005 تکلداری بین پیکرنین در راپورا چاودری ده جیه گرتی آگاهیان بده اف بانگوازی کرد.
ام جه دولت اندام دخوازن که حتی 26 تیر ماه 2005 هفدیتن لیم رالی سرراس بکه و بکه که هفدیتن برهتی بین کرن. موضوعات دما روش آورته هاتی آماده کرن و ریل بر بمبکرنین مافان وده که لازمه وره را کرن. ام بانگل دولت اندام دکن که حتی سردمانو یا راپور کرنا تافسیه یان به تمامی بجیه بینه و دوی بابت ده آگاهی بده کمیته. لپایتخت رومای ایتالیا به پنگا واجره به راپور آزادی کنسر کات دارخستان هنرمند فارقین آزاد حجی کاراکاس مصطفی دمر و عزیزیت سترانه خوش با آزادی ریبر اپو گوتن به سدان کز بشتاری کنفرانسی بندو کنفرانسی دل سرناوی سازی و ریخستنه کرد و ایتالیا خفتنات کرن بشتارن اشاره به پارادیگمای ریبر اپو کرن جب آزادی اوی بانگا مزنکرا تکوشینه خات کرن پشتی پیامان کنسر به ستران هنرمندان حتی درنگی شوی دوام کرد. نوبت جب آزادی ریبر پویال استراسبورگ و هفته کمک جباجار دارمشتات آلمانیا چالاکی دور گرتن نوبت آزادی جو جلال بر آوایا کنسر اروپایال استراسبورگ بینا بردوام دیگه ev çalaki peşenkte inisiyatifa Abdullah Öcalan'a azadi 25 Haziran'a 2012 da despekirin. Her hafta Komek Kurdistan'ı jivalatek anji jibajar ke juda çalaki brevedibin. Da haftaya 629 de Komek jibajar Darmstadt Almanya çalaki devir girtin. Komanu çalaki ranji endamen Mirsa Cuvanan, Cengiz Özcan, Mehmet Balu, Abbas Merdin pekte. Cengiz Özcan pergala işkence İmraliye şer mezarkir u bahsa giringe azadiya rebera poker. JCPT خواست ارک و برپرسیاری خو بجیه بینه محمد باجی قالا به حقوق ایمرالی و سوجن دولتاتر کو خیانت پدکه کر لمبری و داگیر کری و خیانت دید و امگرلاین آزادی کردستان به تنین هیلن ancak bu برفره کرن آشر آزادی امدکارن کردستان رزگار بکن و آزادی ریبرا پومیسوگر بکن آپاز ماردینجی قالا خیانت پدکه کر و گود پیوست هر جوانه که کرد برهی گرلاین آزادی کردستان تف بکره و شر آزادی لهر دری برفره بکن ام دخوازه لسر سرکاتی افترجیت رابط و حتی رانه بجی ام جوی اف 13 سال امرامی هیچ دام کن حتی می آزاد نکه ام جورا نوبتا خو برنادن امی بردوام بکن به پیشکتی مالبات و خزمین گرتیان نوان ادنه و مرسینه چالاکی هاتنه دارخستن به داخواز آزادی فیزیکی ریبرا پو و چاره سرکرنا دوزا کرد آبرین دموکراتیک لگلک باجران چالاکیا تجریت بداوی بکن هاتن لدارخستن. خزم انگرتیان لوان ادن و مرسینه دنافا چالاکیان دبون. لوانه چالاکی لپیشیا آواهی دم پارتی یا نافچای ریا آرموشه هات لدارخستن. ده چالاکی ده گلک پارتی سیاسی و ریخستن انجواکاس سیویل جی تبلی بون. ریوبر دم پارتیه ریا آرموشه ویسل شانیانی زمان که تجرید و بمپیکرنین مافان لتواهی ترکیه و کردستان بلاو بویه. ویسل شندیار کرد که درشما بشی سروکاپو سوچ نینه و دوی جوان جبر و درشمه هاتنه گرتن تاوله بین بردان. دسری ده سی پیتی بانگامل تواهی ریخستنین حقوق بارو و ریخستنین مافین مروان اوه که لدیجی تجرید و در حقوقین لترکیه به ارکاخو رابن. پشتی داخویانی چالاکی رونشتن هات لدارخستن. به همان آرمانجه خزم انگرتیان این لعدنه لپیشی آواهی AKP هاتن گلهف. به دهان کس بشتاری چالاکی بون. هفسروکا توی در نوران ازدش تجریتال ایمرالی وکد در حقوقی و کیفی نرخاند و ها دوام کرد. تجریتال ایمرالی توایا جواک بلاف بویا و سده مسارکه یا پرسکریکین هیه. ام بانگل دستلات دکن که حقوق پیک بینن و تجریت بداوی بکن. داخیانی به چالاکی رونشتن او چپکان بداوی بو. لمرسی نیجی وک هر هفته مالبات انگرتیان لپیشی آواهی AKP ده چالاکی ده بون. هفسروکی دم پارتیه مرسین رشاد آشان ده چالاکی ده آخفی و گوت وان روژن داوی ایرش نجات پرست کوچهان هیا مجلس سیده بونه. یکانا سدما وان ایرشانجی تجیتا لسر برز و جلانه. سدما بنگهین آوان پرسکریکانجی نچاره سرکرنا پرسکریکا کرده. یک جره و ریباز نویجی راکرنا تجیتال ایمرالیه دوی چارچوه ده امجاره کدن بانگل اقتدار دکن که داویل تجیت بینن.
Li Brükselê ji bo Pakşan Azîzî û Şerîfe Muhammedî çalakiyatını darxistin Dewleta Îranê dijî jinan siyaseta darvêkirinê didomîne. Dadgeha Îranê herî dawî di çarê Tirmeyê de derbarê parêzvanên mafê jinan Şerîfe Muhammedî û 23 Tirmeyê de jî derbarê rojnamevanê Kurd Pakşan Azîzî de jî biryara darvêkirinê dabû. Li dijî siyaseta darvêkirê li zindanan evînê girtiyên siyasî dest bi çalakiyan kirine. Li aliyekî çalakiya girtiyan didûme li aliyê din jî gel li derveyê welêt di nava çalakiyan de ne. Kurdistanê û çalekvanên siyasî bi pêşengtê Kijar Pijak TJK ji bo şermezarkirina cezayê darvêkirinê çalakî li darxistin. Çalakî bi beşdariya sedan kesî li paytexta Belçika Brükselê li ber balyozxaneyê Îranê hat darxistin. Di çalakiyê bi berskira duruşmeyan rejima Îranê hat şermezarkirin. Li ser navê komiteyên karên derveyên Pijak û Kijarê daxuyanî hat xwendin. Di daxuyanê de ev tiş hatin gotin. Ji bo pêşî li biryarên hovane yên dewleta Îranê bêgirtin ji her demê bêhtir pêdîviya me bihevgirtin û pêşîgirtina bihev re heye. Îran bi ceziyê darvêkirinê ku li jinan û çalekvanên siyasî dibire dawiya xwe tîne. Di daxuyaniyê de hat destşankirin ku Îran ji ber pêdengiya saziya navnetewê cezên darvêkirine li jinan dibire û wiha dewam kir. Îran ji ber ku herî zêde jin ji jin û hêzê jinê ditirse her tim bi awayeke sîstematîk tev digere. Em bank li raya giştî û saziyên mirovê dikin ku li dijî darvêkirinan pêdeng nemînin. Şaxê İHADê İstanbulê raporê xwe bin pêkirinin li zindana Marmarayê eşkere kir. Komîsyona girtikan a Şaxê İHADê ya İstanbulê raporê xwe ya derbarê bin pêkirinin li girtîgehên Herêma Marmarayê eşkere kir. Rapor ji aliyê endama komîsyona girtikan a İHADê Meral Nergiz Şahin ve hat xwendin. Meral Nergiz Şahin diyar kir ku li 23 girtîgehan di nava sê mehan de 2916 girtî bi binkirina mafan re rûbirû mane. Di raporê de ev agahî cihî dikirin. Di sê mehên dawî de heft girtiyan jiyana xwe jî destaye. Girtiyên li dijî bi pêkirina ji sedî sî ji aliyê jinan ji sedî heftê jî ji aliyê girtiyên zilam ve hatine kirin. Di serê de mafê jiyanê yên tenduristî ragihandin ve xwendina adaletê darizandina adîlane û îşkence bi giştî 2916 caran maf hatine bin pêkirin. Wekî tingefên kuştinê li gelek girtiyan hatiye xwarin di berdewama raporê de têjda girankerî ya li ser rêberapo û girtiyên din jî tê bi pêşxistin. Şeş kesên ku govend girêdan hatin bin çavkirin li ser parvekirina dîmenên di dawetekê de li navçeya Misirç a Sêrtê hate kişandin û li ser medya dijîtal hatin parvekirin de şeş jinên ciwan hatin bin çavkirin. Piştî ku dîmen li ser hesabê Nijadperest hatine parvekirin li Elî û Sêrtê bi ser malan de hat girtin. Şeş jinê ciwan ên di dîmenan de cih digirin hatin bin çavkirin. Ciwanên hatine bin çavkirin birin müdîriyeta polîsan a Sêrtê. Walîtiyê îta kir ku ciwanan propagandaya rêxistinê kirine. Ji bo şehîdên Komkujiya Qamişloyê jiyan rawastiya 27 Tirma 2016 de saat 9:15 çeteyên Daişê kamyoneke mezin a bombebarkerî li ser riya giştiya taxa Xerbî ya li bajarê Qamişloyê teqand û Komkujiyek pêkanî. Di encamê de 62 kes şehîd bûn û 177 kes jî birîndar bûbûn. Malbatên şehîdan îro di salvegera Komkujiyê de wêneyên şehîdên Komkujiyê hildan û li cihê Komkujiyê deqeyek rêzgirtin. Piştî deqeya rêzgirtinê duruş şehit namirin berskirin. Dadgehên faşîziyên Tirkiye malpera Ajansa Mezopotamyayê asten kirin. Êrişên Dewleta Tirk adagir ker li ser çepemenî azad bên haber dûdime. Malpera Ajansa Mezopotamyayê Mezopotamya Ajans.net bi biryara dadgeha cezeya sulha Gümüşhaneyê hate astenkirin. Derbarê sedema ango hinceta astenkirina Ajansa Mezopotamya ti agahîn hatin parvekirin. Ajansa Mezopotamya li ser malperê xwe ya nû ya diyar kir ku xwînerên wan dikarin li ser navnîşana Mezopotamya Ajansı su8.com dikarin ajansa ma bişopînin. Belê gotan Cemen û Çên